Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kay pimerimasu, tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kajta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masua Marulia Magelia manta llaqtanchipaq hankichkan wawqillaykuna palaykuna kaynata chayaykarmuchkanchik rimarininchik nisqan programallanchikpi chaynaqa riku wawqillaykuna palaykuna ña kaqay chayaykamullanchik ña wasillaykiman llaqta chalyaykiman willakuykunata qhiparikuykuspa rikaw. Y bueno, kaypi problema pikachkanchik, chaymi demoraykamunchik. Bueno, fallas técnicas, nisunchik yarikaw. Mana problemacho, sino solamente son fallas técnicas. Pero bueno, y mana son mana chayna, fallas técnicas con ariki. Ojilegona palaygona. Pero igual kajaña kaypi ñatarikullachkanchik kay. Rimarininchik programanchik manam chay programanchik compartinata dejachkanchu kay sistema inatin misaschakuykuykurqanchik inapi chay solucionastinqa demorarusqanchik pero ña kaypi ñakachkanchik wawqillaykuna palaykuna kay programallanchikwan ña kaypi ñatarikullachkanchik así que qamkunawan ña kay programanchik riki wawqillaykuna palaykuna revista semanal rimarininchikpa parten rimarininchik informativo riku wawqillaykuna imaynatapas compartirullanchik ñakayta a ver si podemos compartir lo que son estos redes sociales ninchikman compartichaykusunchik chaykuchayku ratuchalla agaytukuchaykuchkanchikña bueno taytanchipis sutinpi rimakuykuylla wawqillaykuna palaykuna kunan tarikullachkanchik chunka pusaqniyuq febrero killa chunka pusaqniyuq febrero killaña horanchikpas 8:13 de la noche imama horapas ganarullawasqanchik apuraychallaman riki pasachkan wawqillaykuna palaykuna kunan riki qayna punchaw nirqanchik de que manan cancho presidente encarga kay Palacio Gobierno encarga qayna punchawta richay tayta Gerinis qanta gorgoron chaymi tawa candidato karqa y chay tawa candidatumanta iskay riku wawqillaykuna palaykuna atipanakuchkanku justo chaytapas yaykuchkarqanchik rikaw lista número 2 y número 4 Mari Carmen Alba y José María Balcázar me quedaron porque María Carmen Alba pa contrampe kachkanña publicación ñampayqa riki presidente del Congreso karqaña pero kunariki kay como presidente del Congreso kutiyuyta munachkan kay Palacio Petianampa Mari Carmen Alba pa contrampe achkallaña políticos ña rimarimuchkan ña wawqillaykuna palaykuna pero Fuerza Popular ña nirun ña paytam churasun nispa quizás kay programanchik rurananchikama riki avanzananchikama wawqillaykuna palaykuna ichallapas chay tukurullanman rikaw chay elección del nuevo presidente del Congreso aclarunqaku hinaptinqa riki imam kanqa ña juramentaykunqaku rikaw chaypi nishkasunchik kachkaña huk presidente encargado kay Congresopa churasqan nispa
Riki wawqichalaykuna pachaqa. Mientras tanto, willakuykunata chiqapchachkasunchik kay parakunawanta kay punchawkuna paraykamullachkan hinaptin riki sasachakuy wawqillaykuna pallaykuna. Kay kunachallan justamente kay programata qallaykuchkaptinchik kay willakuy chayam. Sector tingue mahilawpi chay tingue kachkan chaypis wayqu ripu kaykamun hinaspa wasikunata apakuchkan mamallay mama chay mañachkanku señor alcaldesa pawayapa chay maquinariakunawan nispa nichkanku maylawraq chay tingue wawqillaykuna pallaykuna. A ver, vamos a buscar tinguita wawqillaykuna pallaykuna maylawpitaq chay tarikullachkan ika wawqillaykuna pallaykuna kunan tuta kunan riki kay inglés parachkanqa riki kay cordillera de los Andes nisqantam tanto kay yunka hawarinata tanto kay lamar hucha hawarinata chaymi cordillera de los Andes este, cordillera de los Andes central y cordillera de los Andes oeste. Por ejemplo, kay apachitancha cordillera de los Andes central wawqillaykuna pallaykuna, ¿no? Apachitancha. En Suaclao chay Huaytarapa alto chay cordillera de los Andes costa hawarina. Y kay costa hawarina hamukuchkan que desde Venezuela hasta Chile kamarika. Igual kay yunka hawarinapas kay cordillera de los Andes oriental rico wawqillaykuna pallaykuna o cordillera de los Andes yunka hawarina. Sentañataqmi kay chay iskaynin cordillera chawpinpi como kay apachitanchik hina apachita chawpipi kachka apachitamanta yunka rikukunchuma pero tapunaman wak lamarta cruzaruspanchik wak tapunaman qhichparunchik tapunata pasaykuspaq ñami yunkataña hawarinchik riki chaynapi nichkanchik yunka hawarin. Entonces kay cordillera de los Andes kay occidental o kay yunka nichkanchik kay costa hawarina chaytas parakuchkan wawqillaykuna pallaykuna anchallataña parakuchkan aspariki kay sachakuytapas ruraykullachkan nispa nichkanku wawqichallaykuna panichallaykuna. Entonces kay chaymanta rimarisunchik kay kaypi nichkan Río Palpa kay región Icalaupis wawqillaykuna pallaykuna kaqaya aparon carreterata wayqu hasta maquinariatapas qhipikusqa waychu wawqillayku kaypi maquinaria aswiñaykachisonchik kay fotonchikta kay imágenes qantaqawachik hasta maquinariatapas kay huk maquinariaña chayaron huk maquinariataña chayarachinku hasta chayunmi maquinariatapas chay wichqaron kay pachka maquinariakuna llamkachkasqa prácticamente kay 1, 2, 3, 4 yaqatawa maquinaria kachkanku kay hukni maquinariapaq kay nachallanña imachallanña chikamus qhawachakamuchkan kay tapachallanña chuskanpasaw hasta chay maquinaria allichaqtapas aparukusqa wawqillaykuna pallaykuna kay Río Palpa nisqan lawpi. Entonces kay tingue kay Icalawpi chaytapas kunan tutas wayqu wasikunaman yaykurun hinaspa apakuchkan wawqillaykuna pallaykuna. Chayñata riki wakllawta lawpipas wawqichallaykuna panichallaykuna chaynallataq riki chaynallataq kay sasachakuy kachka ninku wawqichallay panichallay liwsiriki kayna nata riki kay wayqu miraron chakrakunaman yaykukuru kay llawta lawpi wawqichallaykuna panchallaykuna kay llawta isusaq kachkan riki kay chaypas Icalaw Ayacuchumanrachosmi chay llawtaqa pertenecen y ikamanña chukampas Ayacuchumana ikamanña ocaña queros creo que ikan semana exactamente pero linda piña kachkan linda piña nisonchik entre Ayacucho y Ica entonces chaypipas igual kay lliwsi kay wayqu apakun chaymanta kachkanmi videonchik wawqillaykuna pallaykuna chay videonchiktaña hawaykullasunchik naspari kaypi chiqapchaykusunchik rikawqa kaynatam kay videota riki mandaykamullanku kayna qhipiriku mama mayarikukunchu ahora sí
chayra rikurachinchik awqllaykuna palaykuna allá está llauta qhawachik waqnaña mayorita qhipamos llegashunchik mokochkan waqnaña chaki waykukuna prácticamente asya yakupa rinankuna kunanqa rikuchkan lluqlla prácticamente chay nishkanika hay pérdida de cultivos yaku patan laupi o sea wayqu rikaw richkan chay wayqu patan pampanijuna chay pampapi tarpurqarinku chaytaq riu aparunman kasqa nishkanku pérdida de cultivos nishkanku pérdida de cultivos mamallay mama Arika isas chakuy kay punchakuna hikutakaykamun nirqanchik hasta lunes hayninpa kay punchakunata hikutakamunqa nispa riki incluso kay hayninpa viernes sábado domingo lunes kunan ankiña atarikullachkanchik riku awqillaykuna pallaykuna miércoles punchawpiña pero igual hinalla seguichkan rikaw hasta chayñata riki kay mayu pata mamallay mama mayu patanpi riki tarirunku awqillanchikta tayta Richay Gary Chávez Fernández paypata kay carretera Leybamba Las Balsas kay yunkalawchusma chaypi wawqillaykuna pallaykuna tarirunmanku kasqa kay wiraquchapa ayanta mayo ukupi kay wampuramusqa rikaw challpanmanku de una vez tañataqmiki pero a veces mana apuramanqa challpankuchu autoridad riki suyanku autoridad riki huqarinqa nimpas manachu kay uray mayupi kay kachi mayupi wanta chimpanlaw ari chay wanta chimpan ari huancavelicañam rikaw entonces chaypi manachu chay mayupi rikurerusqa aya chay warmakunapa chay ayan hinatin acaso hay mismucho autoridadkuna rikuraykurqa como hanalaku urqukunata parakuchkan anki kayna wampuramur rikurqa autoridad suyanku rikaw y chay suyanankukama kaqlla ayat apaku nishpaninku rikaw kunapas kaqhay wawqillaykuna rikaw anki mana foto sumaqchatachu churasqa kachkan imaynanpi porque a veces prohibido kay redes sociales kay wanushakuna yawar kayna churay riku wawqillaykuna entonces imagen difuminado ninkucho imagen difuminado ninku riki wawqillaykuna panchallaykuna entonces chayna pasakullachkan riki chayñata riki chaynallataq a ver illaruri mamallay mama accidente en Pomacocha distrito La Florida provincia Bungará región Amazonas Pomacochas mana Pomacochachu Pomacochanchaqa arikachkanta kay sonanchik achka kaqpim chay Pomacochakuna kan pero kay altura Pomacochas distrito Florida Bungará Amazonas lado perico wawqillaykuna pallaykuna carrokuna chokarullan riku wawqillaykuna pallaykuna huknin carro riki chay hatun camión riki plátano apaq huknintataqsi volquete puro pesados puro vehículos pesados nisunchik chokarusqaku wawqillaykuna pallaykuna chay camión riki llapa plátanota qhiparikuykuspa costalawman richkarqa hukniñata riki uklawninman richkarqa y chay chokarullasqa wawqichallay pani challay chaytapas qhawariykusunchik riki wawqichallay pani challay kaypi wawakuchka qhaychwakuruna taparunku antes taparun porque yawarniyuq kurukunata manan grabanata munankuchu kay rezo aunque despacito está mirando no chaykamuna qhawachaykusunchik porque chayqa internet ninchiktawan kay redes sociales kay Facebook cortarakuasunchik entre maquinarias pesados chay camión más ceperos qhariku wawqillaykuna pallaykuna volquete qhariku más fierrora más fuertera chay aguantarusqa maquinaria kachkasqa yanapaspan riki chay maquinaria seguramente raquinaron riki camionkunata nisqa kayla waka maquinariakuna kachkasqa chay retroexcavadoreskuna kayta qipaman chaykusunchik qhawaychik kaypi maquinaria kachka ves imaynanpi kay porque
como llasak carrokuna hinaptinriki maquinariaña rakinarqa taxa carrokunallataqa runakuna tanqallawanmi wawqillaykuna palaykuna suchuykachishunchik masqipachama yastaqa kay maquinaria mana kayllachu kay huk lawninpipas kachkanmi chay maquinariakuna rakirqa y kaypi hawakuchkanqa kay camionpa kay chuñunlaw o cabina o ninchikrika chay motorpa kanan kanchu wawqillayku paqwa ñaqtusqa mientras kay hukninpa isusqa kay volquetipa isusqa kay hinalla kachkanriki chay aguantarusqam wawqillaykuna palaykuna aguantarullasqami kay nasachakuyrik pasakurullan kay Amazonas lawpi ñariki autoridadkuna chaytariki qhawarichkanku wawqillaykuna pallaykuna kaynam accidentekuna llaqtanchikkunapi mas rimari wawqichallaypami challay mas rimari chayñatarika vía los Libertadores Limaman riqkuna Limamanta kutimuqkuna ajuqawchayuq illakullaychik yakuchata gallitatapas apakullaychayqa manam cuestanchu chayqa wawqillaykuna tantachatapas apakullaychik porque kunanpas tardeaykamunmi carrokuna anki chayramunku alichas porque carretera alichachkanku kay kunan temprano foto tomaykusqanku achiklarusqaku waytarallapi wawqillaykuna palaykuna carrokuna chayna ninku chaqa bloqueo de vía los Libertadores sector waytara chay waytara ukunpi chay ukun mayu patanta richkan chay mayo rika wawqillaykuna palaykuna rika mana mayullachu sino waykukunapas kachkanmi chay waykukuna ya wawqillaykuna palaykuna mira kunan kay Icalao principalmente kay Icalaota kay waytaramanta pasaykuspa tukuy uraylaw hasta Arequipa su altura kama así que nishu para kachkan kay urqulawta en realidad urquta rika y de paso como kay urqulawta chayachkan hasta Waclaw chakamapas chayachkantaq chay parawan kaykuna pasakullachku wawqillaykuna pallaykuna así que Limalawman illaqkuna o Limamanta hampuqkunapas igual wawqillaykuna cuidawan chaqa nichkanku kay hasta carrokunapas kay fototo wiñaykachishun chaychika carropas waqaya cantidad carros wawqillaykuna waqtaq wayquta hamukuchkan kayta kaypi autokuchkan chay carrokuna y kayna pasakurmikuna rika achiklarusqaku waytallapi porque achikyanku kay Huamangapiñami utaq kay Alto napiñami kay Licapa pasaramos kay Apacheta chaykunapiñami kaypi qhawachik wawqillaykuna pallaykuna qhawachik ves camionpas huchata camionkuna kaynata pasachka hasta wañachik taxa carrokuna kayna ñaruna qhawakuchkanku acá mas camión pasachkaptinmi chay wayqu recordamos inas kaynata camiontapas yaqa chay ruedan alturakama taparullasqa kay chay sasachakuy kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay sasachakuy kachkan chay mama kayqa riki manam kay sunapachu kaynata copiaykusunchik chayñatari wawqillaykuna pallaykuna a ver ñachkanchik haya parte sur kay vía los Libertadores manta qallaykuspa kay Uraylawman carretera Nazca chay Uraylawkunaman ancha sachakuy kachkan wawqillaykuna desde Ica Arequipa Ayacucho chay zonaman pertenece pero kay Costa Javarina chaypim kachkan kay waykukuna kay autopus yaqa ultuñan nallakuchka nichkan kachkan waykos kachkan deslizamiento o sea rumikuna wichimuchkan qaqakuna hamuchkan así que cuidawan costa lawpi kaqkuna wawqillaykuna pallaykuna kay Ica Yauca Rosario chaypipas chay wayqu hamuykuspansi rika waqta wichikaykaramuntaq chay taparon harkaron kay carrokuna kachkan ñaqa tutachaykuqña kay foto carrokuna kaynan chaykuchkan más surlaw kayqa rika mana kay vía los Libertadores wawqillaykuna pallaykuna más surlaw y chayna sasachakuy kachkan chaymi illaspaq illakullankichik cuidawan rika wawqillaykuna pallaykuna chayñata rika waka Río Chimú mama Río Chimú o Baños Chimú La Libertad
totalmente aislado wawqi challaykuna pani challaykuna arkaitara hawaykusunchik kayqa kaypiqa kachkanchusmi huk fotokuna chayllachu kampas a ver no hay creo a ver bueno kaymaña risunchik kaypiña kachkarqanchik kay Gran Chimo o Río Chimo provincia Chimucha en Soteo Tamgasca provincia psa región La Libertad nichkan incomunicado chakatas apa con kaymayo awjile con baleo kagaya kay chaka hasta carro integrama o carro kagaya rich casca uchigos kay total destruido ka wiñay que son chika más chato awjile con baleo hawa kunampa hawaichi chaka cancho chaupi manta pakikuy gorusqa somaqa reforzasqaraqmi kaytaqa kallasqa kay somaq reforzasqara ukunmanta nayma chakasqaraq pero seguramente huk hatun camión llasayniyuq purichkarqa chay ñitiykun y undikuykun rikuwawqa chalaykuna panchallaykuna y ningrika kay nishuta kay mayo miraron y que los cimientos kunata chay trancankunata debilitaron nika inatin chay debilitaron tenga mana nya hapeknin kakalaña chukay lawakla chaka kunapa y chayna periki justo volkete apachkarqa nisunchik chimpachkarqa man apachkarqa claro bultunta rikao apananta inaspa chayninta chimpachkarqa y ukuman tiakuykunman kasqa kaypi mana riki sachakuykanchu willakuyman hina mana gancho daños humanos pero sí daños materiales principalmente kay chaka y chay volquete riki wawqillaykuna panchallaykuna chay chakaqa kasqa chay chaka plataforma metálica ninkuchu chaylla sichum chaylla kan hinaspaqa chayta facilta malchaykurunqaku wawqillaykuna palaykuna pero huk conseguinanku riki huk chakata conseguinanku chaypi riki churarusqaku chakata kay fierrollamanta riki chaymi fierrollata armación qhawachkanchik rikaw funcionarios municipales, regionales y nacionales riki qhawarisqanku chayta hinaspa seguramente kay chaka musuqmanta ruwaykunankupaq riki naykunqa qhawariykunqaku awqillaykuna palaykuna chaypaqta rikay Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú CENAMI niwachkanchik alerta naranja kay punchakunapaq principalmente kay 17 de febrero chaymanta más hanaylaman llapa chayan región niwachkanchik kaypiqa 24 regiones 24 llami awqillaykuna palaykuna 25 qariki kay Lima provincia constitucional Callao nisqanwañamiki Limapi que provincia constitucional Callao chaywan y chaytaq mana yupanchikchu como la mar Huchapatampi más bien paykunaqa oleajes anómalos nisqanwan perjudicakanku a veces entonces que hay 25 o 24 regiones nisunchik kaypiqa Lima provincias o Lima Sierra ninku wakpiqa y llapachan wawqillaykuna norte a sur kay costa lao Andes lao Yunca lao total kay minachkanchaq regiones Amazonas, Anca, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Matagallos, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali llapan afectasqa qaynapunchaw principalmente nisiota paracachayku ñaqapas parachayqa wichikachaykamun wawqillaykuna palaykuna atin chay parachakunawan riki kunan kay sachakuyta qhawarishkanchik chaypi wakpi principalmente kunanqa kay costa qhawarinapi wawqichallaypami challay chayñata riki chaynallataq kaymi chayqa karqa camionetakuna wawqillaykuna pallaykuna kay Pangoa nisqanpi San Martín de Pangoa chaypi wawqillaykuna panchallaykuna kunan achillay pachapi kay centro poblado Micaela Bastilla distrito de Pangoa provincia Satipo Junín chaypi kay chimpachkarqaku wayqunta kay iskay camionetakuna wayqu apakusqa wawqichikaqay kaypi chay camioneta kay iskay iskaynintaraq kan tapas antes wak sachakuna harkaramusqa wawqillaykuna palaykuna
kay sachakuna riki lawaklaman chakakurusqa chay harka rollasqa kay carrokunata kay runakunapas kay allapa ukuchanmanta imankunatapas challpakuchkanku kay puro chakata rurarusqaku kay qhirukuna riki chakanakurusqa chay pasakurun wawqillaykuna pallaykuna kay pertenecen ninrika kay zona Río N ninku chayman riki wawqillaykuna panichallaykuna. Antes chay camioneta periskuna como kay chakakurun hinaptin antes wakpi qhirukuna chakarayarqa chaypi riki harka rullasqa y chaymanta challpanakuruspa lluqsikurullanku llapan chay carrokuna periqkuna antes wawqillaykuna pallaykuna chaki wayqu chay nada yaku chariq chayta ruwakurun miraruspan wawqillaykuna pallaykuna miraruspan chay pasarukun nishkanku rikaw llapa conductor cuidadllawan qawan llarichik ama arriesgakuychikchu como chaki wayqu hina pasana hinata pasarusa nish pasakuykurqa iskay camioneta qatinakurqakuchiki chaychik iskaninta pun apakurqa rikaw anki nishkanku rikaw ñaskay camionetakunata challparullanku ña maquinarias chay cercapi kasqa chay riki aysarun ña riki wawqichallay panichallay chayñata riki chaynallataq kay Vía Los Libertadores nisqanpi wañuypas karun enfermera wawqillaykuna pallaykuna chaynta chay moto apaq rikaw accidentakurunku ñati kay enfermera wañukunman kasqa como copiloto chay motopi qipanpi riki rirqa y kay moto apaqñataq riki kirisqallata rikullachqa paymi tawachunka tawayuq kasqa manara sutinta willamuwanchikchu pero más tarde pawpaqarinkunapaq sutintinkunañam purichkanqa rikaw chay accidente pasakurun kay Vía Los Libertadores nisqanpi kay enfermeras riki wakuwanuku llaqtayuq más bien kay chofer o conductor de moto paisi mana wañukunchu solo kirisqalla kachkan kay pasakurun kay sector 192 más 500 Vía Los Libertadores jurisdicción Pilpichaca Walaopi wawqillaykuna pallaykuna Pilpichaca nispaqa kay Rumichaca chay cercapia pero mana kamas Rumichacapichu sino chay Pilpichacan pertenecen riki chay zona chaypi kay accidente pasakurusqa chaysiri kay Pilpichacamanta rika nakuna rika chay enfermerokuna chay postapi llamkaqkuna pawallasqaku riki policiapas chayaykullanña qhawaykullanña y ninkutaq riki chay moto mana placayuq kasqa iskay chanka aritas riki chay moto ripurullasqa chaypi kay enfermera riki wañukullasqa wawqillaykuna pallaykuna ña Ministerio Público autoridadkuna riki chay tajuchakuchkankuña hinaspa nishkanku kay moto apaqsi ña riki kay Centro de Salud Pilpichaca nisqanpi atendichikuchkan paypam sutin kasqa Franklin Rolandi 22 años y de paso como chay apaqnin wañukun aunque Centro de Salud pikachkan atendisqa kirisqa riku wawqillaykuna pallaykuna herido ninchik mistepe pero apaqnin wañukusqanmanta ña detenido ña kachkan por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo kay sutin kachkasqa mama Olga Lasteria Espinosa Campos paymi chay wañukullasqa wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi mas rimari wawqichallay panichallay mas rimari kaynallapichusqa takyarachkanchik mas kapaykusunchik ichaña kachkanña musuq presidente pero nichkanika segunda vuelta bueno kunallan chayman chay asunchik
segunda vuelta piñacachcanco Congreso Pepas último minuto, segunda vuelta, mama. Ahí está, hace 11 horas. Ya temprano rica carro con achigiarosca que guaitara peningomeki. Y chaita rica antes temprano rica al charullanco. En Pichawaña, en Atincarro con pasáramos para tarde chaña chaya morjaco rica. Ojilegona paleigona. Chay javarich son chicas atrás que se hay programa en Cheruanan chica banquiña cachcan ya 8:40 ni sangna. Pero quizá Erique aclarar una copa, sí, bueno, ya pajarín, chico, William, muchas gracias, que chiquiricao. Sal, que yo comeré. El dueño del camión, ya para chofer, ya para pasajero, el carro manta, baja con los pagos. Primero que saca el camión, ¿vas a ver? Chaynanga y los libertadores ni chillaros con amparo que le compré chisi para chaval, chisi para chay camontamao. En yo ganchilao alinja tampara chay camolan o que le icona a pan y chaya icona. A China yata o que le icona para la icona. Hay noticias nacionales manconan yayaiko sunchik. Pero ichaja Rica ya chascanchiquina, aunque mana que tema tatucana y chucarja, pero prácticamente penja y baujile con apalegona que isca y municipio con apa. Porque imaginampe Watan me que isca y municipio con Roranco, que domingo carnaval pe que hatton hasape. Hatton raimita chay encuentro distrital o interdistrital nishanta. Bidistrital ningo mana interdistrital sino bidistrital. Y mana bidistrital iska distrito con topan, ¿no? Al regidor conata Luchachenko, alcalde conata Luchachenko. Y chetari que alcalde con pagai con alguien luchar conata y nas paricao. Profesionales, per luchar con una pelegona, profesionales. Atipanacón, coricao. Pero y matar pasa con, aunque ya hay partichata javaicos son chuguman nacho. A ver, un poquito quizás vamos a ver a gilegona pelegona. Acá hay partita. A ver, bueno, bueno, Hawaii gusun chiquia que win chupi que imaginam que hatton hasapi kahtaricao. A ver, vamos a ver qué partecita. Bueno, que mandarica, ahí está. Ahí está. Bueno, chay todo gilegona pelegona, chay ya tajawai, cosa no cae pero manam alcalicona felicita, hecho ni taja, ay cae natam aparo con nicho, no simplemente un resumen o gilegona pelegona, rica, imaginam apaco y guscanda, rica, cae nam riquerona, cae domingo tareja siciliana, rica, siciliana rerja, cae naña. Runakona carropas waknaña ya como costumbre mina de que pampa chapim te guchiche ya pampa chapim che atipanaco igual que con palegon y rona ya tascaela mando aclaman te engaña kawa kuchkan alto orgo una man kaela chimpo aclao chimpa
chay kay pipsa kay cheliapim kay uchu iru pampa cheliapim chay troan korika kay carretera kay lamo aklamo ari que hanantar oranta carretera harikuch kan ko awhilegon paleigona y chay to akna pampa cha troaron korik manam puntata hok pampa paskarha chuachta pem nada pam pukruchape luchio konata hroakojko pampa nape kay nada pukrucha konape y que también que vinchos lauman pertenecen que zona tin pampearon coricao pampeas gaña cachcan alejatun pampachaña que estado con otap chorai con coricao ahí está que socos vinchos que literalmente cachcan sutilia que alcalde con pasado regidor con igual tupanaco y curca coricao luchasco está algunas fotos del mismo municipio que va a pan y chaya y con bien, a ver qué más, a ver un ratito chayna tajabay con chiricao, a ver qué más tenemos de aquí. Perfecto, hasta ahí está, todo bien, ok. Watan chayra imitar orang coricao watan pero y matar pasaco, es el gran problema. Hawaii chicaita. Niña choras gana carga kai foto. Pero cada día Hawaii coche. Total kai hatun hasata de jaroyanco a ojilegona palegona cuchihuasita. No hay responsabilidad de la municipalidad de Vinchos principalmente porque Socosca limpia coron. Chegaño japalao chogaya, Vinchos man me pertenecen, nisparicao. Jabarito munangacho. Ari que hatun gasamanta ma linda ari que urgomanta wakla kailao man socos y waklao man vinchos. Y kai luchanan colao y kai runa pakanan jay konamri que kai vinchos lao ricao anki kailao socos lao pescachcancha hacha manacha kailao llamancho porque runa kaila wakla por eso amigos para que hacha llataña wao que llegona para llegona dejar blanco total hacha runa cona. Manachon kay vinchos socos watan kay problema oklegona macho vinchos socos chay pichuray gorgaco chay basura churan aunque sea cilindro ya tapas chay pichuray con manguchicara cilindro kay sitios estratégicos chay plak vea ama basura tu chicho kay man kay o pampaman kay cilindro chaman churay goichi. Eso se llama contaminación del medio ambiente. Responsables. Municipalidad Distrital de Vinchos. Municipalidad Distrital de Socos. Che mañaco y cachcan cachun sanción. Por contaminación ambiental. Con anja para y caramos pangay con Natalia. Chiquilla. Purirachin hachacharon con hachata de jarolanco. Marre mare panchale cheña tarique congreso ricao congreso. Jarjaron riki kai jerita ricao. Primero boluartita jarjaron ko jeri y coron. Y con angerita jaina puncha jarjaron ko. Y kay waniwachkanchik y kay tayachanchik y kay congreso pachorasjan autriaconaga manan balincho total chakay jawanchik desde Punta Guatamantara desde PPK y Cruzjan Manta Chunka Watapi Pusak presidente Waujilaicona Panillaicona gracias a este congreso mafioso. Chunka Watape Pusak presidente Nisunchik ya Sapa presidente Hukuata parti challanta gobernaicon kuchayna pero que Boluarte Durachay Gorja más chata, digamos.
mana wata parlat sino iskay wata maschanta rikpurichaygor qarikaw pero wawqillaykuna pallaykuna kaynam chay Congresopa churasqan autoridadkuna kaynam chay Congreso rico wawqillaykuna pallaykuna autoridadkunata churan total kayna mana imanisuntak mana kay llaqtanchik kuyaqta nisunchik porque autoridad llaqtata kuyanman presidente llaqtata kuyanman inata imataq pasakunman chay autoridadchikuna llaqtata gobernanman allinta iskay presidentita PPK aunque mana kaypaq PPKta defendishkanchikchu ni Castillotapas pero llaqtam aclarqa paykunata mana paykuna gobernananta dejarunchu wawqillaykuna pallaykuna kay Congreso de la República hinaspan presidente inkunta churayku ni chay presidente churasqankupas duranchu chaqaya Merinota qhariarunku kaqaykunan yaykurun aunque PPKta hurqurunku nisunchik Vizcarra yaykurqa kay PPKpa como vicepresidente rika reemplazo pero igual pitaqa churarun paykunata manami chay PPKqa lluqsikurun motivo salud porque kay presidencia total irrenunciable manami payqa lluqsikurqa unquspachu mana lingaspachu sino kay Congreso mana dejaruptinmi que mana atispan ripuchagorqa chay denunciakuna jikutaykutin Vizcarrata churarunku y chaqay wawqillaykuna pallaykuna Vizcarratapas qhariarunku chaymanta Merino yaykurun chaymanta Sagasti yaykurun Sagastiwan tokurun rikay punta kaq periodo ¿cuántos presidentes? 4 presidentes PPK Vizcarra Sagasti Merino chaymi chay wawqillaykuna pallaykuna kay Perú llaqtanchikpi pusaq tawa presidente huk periodopi pichqa watallapan miki kay Congreso mejor el Congreso nisqanchik kay Constitución niwanchik aklianapaq y chay pichqa watantin nanachikunanpaq mientras napaqñataq kay alcaldekunapallataqmiki solamente hayk'allam nalla rikaw kay alcaldekunapa tawalla rikaw kaqay qhawachkanmi kaynata qawasunchayta PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, 4 presidentes. Pichqawatapi 4 presidentes. Y kunan chay qhipatariki elección mankaqlla hayawanchik Castillota aklaykunchik. Castillo payta qhariarunku Congreso Boluartita churarunku Boluartipas lluqsirun paytapas qhariarunku kunan churaykurqaku kay qhirita kimsaña y kunan churanqaku presidentita tukupananpaq kachkanchik febrero marzo abril mayo junio julio pichqa killapaq nombranqaku presidentita. Entonces,
hay periodo paps igual, 4 presidentes para 5 años. En 10 años, 8 presidentes, eso no es justo. Ahora llegó en pelegona. Pita hay para Huchayo. Pinin que chicta hay para Huchayo cascanta. Manacho que hay mama Keiko. Que hay una que con foto ahorita. Ahora que hay hechos más alienga. Manacho que hay mama Keiko Huchayo que hay una pasa con ampa. Ya ollanta me se cumplero el periodo tao. Kai pe ollanta de las campos. Ollanta ta yang año chorang que foto pe. Bueno, kai ta te kai ko son ya kai hokling walang ka son. Culpable que Fujimorismo. Y con kai Fujimorismo chorang hok presidente tao chay ni kanko. Nya Fujimori akliay kung nya kay heri pa reemplazonta. Nya akliay kung nya nirong nya Fujimorismo pa ay me reemplazan a heritanis. Pa ahí está. Kay me ser más rico como más sumak chao. Kay falta chuk rico. 8 presidentes en 10 años. Cada periodo 4 presidentes. Culpable, Congreso de la República. Ya patao ni zonchi. Congreso de la República. Gagay kunan imaninta Fuerza Popular a Mari Carmen Alba Miaikon Janispa. Pero ñao a Mari Carmen Alba Jacarjaña, presidente del Congreso. Ña presidente del Congreso Carjaña. Y conan presidencia de la República Mantan Hachcanco. Claro, y na presidente del Congreso Yaringa. Y como Manacancho presidente de la República, como presidente del Congreso, asumen la presidencia de la República encargado. Ahí está, rol de Fuerza Popular, llevar crisis al Perú con 8 presidentes en 10 años. Desde PPK hasta que el último pie gringapas. Maño gachonina, está diferentes medios de comunicación, bancada de Fuerza Popular, bancada hay congresistas de Fuerza Popular. Ña, sotincharon cuñam, PIM, presidente queda namba. Bueno, que Mari Carmen Alba Mantarimas, una palegona, más claro y tanin César Hildebrand. Mari Carmen Alba es una sipay presidente de Ecoron que nos paga mana Perú yachtanchik hasta Vancuyaj. Perú aujayaguna palayaguna manam quichua conallacho, mana misticonallacho. Perú es todas las sangres, hay quechuas, aymaras, aguarunas, achaningas, noachillengas, no machillengas, chipivos, conivos, etcétera, etcétera. Los mestizos, afroamericanos, chinos, japoneses. Y que Mari Carmen Alba posiblemente va a que ruya ay charicao, gringa, descendiente española, chay gamonal kunapa castan. Chay imanin con gaita de la raza racista. Ok, Kichuarona gona Chechner. Imainama Kichuarona Chechner allá conga como presidenta. Ña Congreso Mayay Corja, ña diferentes medios, ña publicamos cancoña 73% de desaprobación nichcanco. Y mana chay jariki con traspacho, sino pay presidente del Congreso Captain ña chay topo existir gane. Kajanich ya patao. Imainan pitag mana Perú yachtanchik pe presidente con aguantancho. Primero, Congreso nisonchi. Congreso manchoranchik y mana yachtanchik kuyajkonata.
paikuna aklay con presidentita mana llaqtanchik kuyakunata porque sichun llaqtanchikpaq paikuna gobernanmanku llaqtanchikpaq paikuna imatapas ruwanmanku mana kayna crisispi kachkaswanchu tenga punta presidentekunaq llaqtatatachu kuyarqa manan punta presidentekunataqa kay munaysapakuna kaynataq ruwaqkuchu por ejemplo hasta ollanta chaypi tukurqa ollantata firmaykachinku chay famoso hoja de ruta nisqanta chaywan rika watarurqaku kay ollantata pero ollanta más hábil karqanki watasqa kachkaspapas chaqaya programa socialiskunata kicharamun beca 18 pensión 65 pensión con discapacidad severa juntos chaynakunata aunque makin watasqa kachkapimpas siempre rikao paykunaman sayapachakuspapas ay kicharachimurqaraq pero PPK taqa manan chay desde mama Keiko Fujimori rikao imaynama kayna sapabisqa perdesaqa mejor ya peruano sufrichun chaqay kikin Keikupa rimasqan wawqillaykuna pallaykuna qaqayqa pasaq chay hace 8 años, 6 años, chay grabación con akachkan imanera trina congresista. No me importa si se perjudican 5.000, 8.000, 10.000 peruanos, no me importa con tal que ñoqanchikman gobernananchikqa. Entonces, pita huchay wawqillaykuna pallaykuna kunan kaynaña Perú llaqtanchik kayna rikananpaq Fujimorismo. Y kunan churaykunqaku una racista total hasta mana kay Perú llaqtanchik kuyaqta ta Hildebrand mana paylla chunchika diferentes kay redes sociales ta huichakon que Mari Carmen Albamanta acaso alguien rimaychu kachkan arichisi nirqanchik tawam kachkan kay mesa directiva man riq tawa ka mabin chaytawan churaykusunchik kay hawarinanchikpaq tawam kachkan nirqanchik chay tawata ajay kaypi kachkan tawanku chay tawata apareció chayta justamente Héctor Acuña anki kaytaqa llapantapas apareciónchik malayman kayqa riki qayna punchaw kaqraq está kayman churaykusunchik. Lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Quedaron, a ver, ahí está. Lista 1, Héctor Acuña. Lista 2, Mari Carmen Alba. Lista 3, Edgar Raimundo. Lista 4, José María Balcázar. Piconatas quedaron. Piconatas quedaron. Ojilegona, palegona, conan. Lista 2 y lista 4. Entre Mari Carmen Alba y José María Balcázar. Aunque Mari Carmen Alba che Acción Popular man pertenecen pero es títere total racista total kay Perú llaqtanchik chiqniq y chayna chiqniq astawan kay Perú llaqtanchik digo rantikurongo imatapas ruwarongo ojilaykunan total va a destruir Mari Carmen Alba. José María Balcázar Peñata me pertenecen a lo que es Lapicito. Lapicito ojilaykunan palaykunan. Entonces como Lapicito man pertenecen inaptenja kay Perú Libre man ya es Cajamarquino Perú Libre man. ¿Crees que Fuerza Popular y Kayllapa Fujimorista con y Fujimorista pa Keiko Fujimori paronangona dejaron gacho? Si lápiz mandata quitachkanchik chay atitas y menatas paiman kote kachison. Ahí está, ahorita, ok. Conan justamente, ya chayao, que justo programa ta kichachkarganchik, pues chayna pe demoray korganche unos minutitos. Chaygamo uraj ganawach kasanchik, y kay iskay lista con aquí daros. Y con angaña tangachkan kuña rikao kachong ya mama Mari Carmen Alba ña achka ña ojillaykuna pallaykuna achka imanisuntaj
bancadas, empezando de bancada de Fuerza Popular o Aujilegona Palegona. Ña nichkanku ña richun Mari Carmen Alba nispa. Aunque Balcasarchos ganaron, ahí está, voto a Aujilegón Palegón, que ahí ya estaban de Jaico Sonche. Pero ahora hay un negociazo a Aujilegón Palegón. Acuña 13 votos. Alba, Mari Carmen Alba, 43 votos. Raimundo, 7 votos. Y Balcazar, 46 votos. Balcazar gana Chkasja. Si Balcazar gana Chkarja en Atinja, imainan pitajmana Balcazar man jipicherja cocho, claro, mitad más uno, faltaron, ricao, 4 votitos. 5 votos en realidad, 50% más uno canampa. Faltaros pichja voto a Aujilegona Palegona. Entonces, Caipe, Balcazar y Alvarique negociachcan, ricao. Acuña 13 votos, de Raimundo 7 votos. Porque Balcazar Cachcaña 46 votos. Kaika votum Caipi Cachcan, a ver. 20 votos en negocio. 20 votos. Pitas gana, Hankunamanta pitas ganaron. Hakunala más Cachcancho, Aujilegona Palegona ni Chaya votope. Atipanaco y Cachcañapas. Atipanaco y Cachcañapas, porque si va a entrar Mari Carmen Alba va a ser igual. Aunque Balcazar y Conga también va a ser igual, pero va a ser un poco menos. Balcazar tum pachatara, tum pachatara. Aunque aguatas Cachcanga y Fujimorismo van pero igual, tum pachara kanga, aquí cae Balcazar pap su Aujilegona Palegona. Cachcan ya nanconajao y masutín fallan conajao. ¿Quién es Balcazar? Balcazar ta jamana rexin chiquiracho. Mari Carmen Alba ta rexin chiquiracho, racista, total racista. José María Balcazar, 83 años, cajamarquino, abogado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, congresista Perú por Perú Libre. Conanja ahora nación nichkan kuñata mamaya mam. Sichom konan kachkan ahora nación wan. Creo que hay taita ex rector de la UNI, Alfonso López Chao, controla y con gachos mi tumpa chata. Fue denunciado por Colegio de Abogados de Lambayeque por presuntamente desviar 2.700.000 soles. Avaló matrimonios infantiles. Chaykuna kachkan huchan kay Balcazar pasó a Aujilegona Palegona. Entonces chaychakuna hipaman suchuchinja. Ahorita justamente está en voto a Aujilegona Palegona, vaya. Cajaya, que churaigamos un chica. Y está justamente en voto, chayme. Demora y Cuchcanchica, ahí está, vamos a. Bueno, ahí está, están votando a Aujilegona Palegona. Huichasja pijina, votachkasja, mana ina chay, napicho, mana kay. Martínez Talavera. Mana chay, pleno, sesión, ruanan copicho, sino que es auditorio especial, pichata, ruachkasja, auditorio especial, tenés el. Que hay congreso chay ina ruanancucho porque ina ruananco ya rexinchigña va hay kata fotocona toda la vida guatan siempre lioxemo ¿no? Mana chay pichukona simplemente Medina Hermosilla sala de reunión ¿no? Ta voto picachcanco. Entonces de aquí a unos minutitos va a haber ganador o Aujilegona Palegona. ¿Quién será el nuevo presidente? Suspenso, aunque pizca quilla chayaña captim se cae que tawa quillape que jeri monas janta roacor Aujilegona Medina Minaya.
sutin hayanakuchkanku riki chaynapi kay voto qhispinanpaq rikaw. Bueno, prácticamente kay masraqmi kachkarqa willakuy anki kay hukchantaraq tukuchaykus. Mientras yupananku kama kay qherimantawan ribachaykusunchik. Como ña haynapunchaw tuta riki ripuchakur hinatinsi kama fiscalía intervení con palacio takunan temprano auqillaykuna pallaykuna. Fiscalía yaykuron hinaspas lio tahwichakuron palacio chaypitaqsi como mana presidente kanchu aprovecharon fiscalkuna riku auqillaykuna pallaykuna porque si no presidente kaspaqa rika o sea yapakuron mankarqa. Aprovecharon mientras no hay presidente. Kay palacio tahwichakurunanku chay umallikus que fiscal adjunto supremo Ramón Flores Ñañez. Chaynataq yanaparqa fiscal José Bustamante Rafael y Ana Manrique Farfán chay kimsan fiscalkunam yaykurusqaku principalmente a la oficina asesoría jurídica kay pasñakunamanta rikaw awqillaykuna pallaykuna y chaynataq kay chinomanta rikaw chay documentokuna huqariykuq. Montesa Facho. Ahí está, sigue la votación. Ahí está la votación. Entonces ya tahwichakurunkuña rikaw awqillaykuna tahwichakurunkuña. Chaynam pasakuchkan awqillaykuna pallaykuna mientras voto kachkan ña yapaykusunchik ñaqa Balcazar quedarulasqa riki allin votasqa rikaw hayka votowanmi niachkanchik 46 kimsa votochawan ganarusqa pero como ley riki nin 50% más uno entonces mana Montoya Manrique chay segunda vuelta ma yaykurunku rikaw. Ahí está. Bueno, ya kay programanchikta tukusunchik ña hukchuya suyasunchik kay voto tukunankukama awqillaykuna pallaykuna. Porque hayka runaraq ya votananku faltan chaytaq mana yachanchikraqchu. Sichu ashllaña katinqa suyachaykuswanmi, pero no sé hayka piñaykachkan ari ñaqaraqmi qallarirqaku. Pero kanku riki pacha kimsa chunka congresistakuna rikaw. Tenga siquiera, ahí está, Mari Carmen Albacho Suaca Chakin Vendasca, no sé, Mayakencha Campas Kai. Mayakencha Suaca Mayat Wichigos Pan Chirinos Chosmen, Mayakencha Wichigos Pan Chakin Tapaquirocos Caps. Morante Figari. Está Montoya, pues voto Richkan. Paikuna pa urnan pa suma Huac Nacharagma, Ñocalanchi Pamiche, Carton Manta Cuadrado Tarraiga Pamanch. Paikuna pa votanan paja. Naraj mi casca, eso no es ánfora, sin imaninchikme. Ahí se escucha, vaca leche chawana. Bien, chayka maya wawqillaykuna pallaykuna chayna ripuchakusun paschakusun manan suyasun churikao, porque quizás tocó con 9:30 o cerca a las 10. Entonces riki mana atisun chari, quizás kay partita rikaypi primicia tarimas wankarqa. Pero mana ya rikao. Ahí está, pues tu botón. Moricelis. Kay umalikuch kan chay Rospigliosi pay minchiqa tay terruko kasqa rikao. Historia kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Warma kaspan pertenecerqa chay imaynan kay movimiento revolucionario Tupac Amaru. Moyano Delgado. Chay organizacionkunaman pertenecerqa paypaq mana chay Tupac Amaru karqa organización ninqa, sino huk organización ninqa karqa rika, huk sutiyo. Porque chay fichakuna kakurqa tanto organizacionkuna wawqillaykuna pallaykuna. Cantidad organizacionkuna karqa. Pero está kunanqa Fujimorismo Julieta riqsirum. Muñante Barrios. Chay chiqui chay Biblia riki nin rikao, amor al dinero es principio de los males ninjo. Jorge que venenaron taita Rospigliosita, porque Rospigliosi manara Fujimoriman kunan pronto la Rospigliosi Fujimoristaja. Punto atakunataja Rospigliosi riki karqa total. Obando Morgan. Total anti Fujimorista. Total Fujimorista chirna.
Burlaco, chaga kiken ruspigusi para rimas kankachkan fujimulpi contrampe, toco igual que le con pelego. Ese es todo, ya nos vamos mejor, ya nos vamos, mamá. Y ahora Takachkan, a ver, vamos a ver a la red, si hay algún saludo, algún mensaje, alguito más para irnos, no hay nada, ahora sí ya nos Olivos Martínez. ya nos podemos ir, vamos a con a pan y chale ahí con Aripucoyanchik, ¿ya? Tucuycuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, Sapapuncha o Kai Orata, Kaiwaira Wasintakama, Yatana Kamachikuinintakama. Kai Pimerimasu, Orue Medina. Yakuykunata, Yachtanchikpata, Peru Suyunchikpata, Hinaspa Huklaukunamantapas, Imam Kahta, Mana Pantachinakuspa. Chaynaja, liu yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, uyarimosunkichik, chaynaja hayakamuy, willakamuay, utaq asuykamuy rimarinata.